Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kita tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagodahin nga ron ti surat, ti pakasalitaan ni Chusi nga napoluan, Happy birthday, Papa. Idi. Kaano? Idi. Kaano? Idi. Kalman laeng. Idi. Kalman laeng manong nemi. Ta naragsak ken na urnos ti binangon mi nga pamilya ti asawak nga ni Romeo. Istorya da Romeo ken Diyos ita. Ket naandaan kami ti talong anak ngem saan nga nagtaleed dayta nga ragsak ken urnos ti pamilya mi. Idi ta maaramid ni Romeo ti agbabae. Nakaw. Ken maiturin nakpahen nga dangran manong. Ket kakaasiakla nga mangilimlimid kadagiti talong anak mi ti pudno nga mapaspasamak kada kami iti amada. Iti may sangagsapa manong. Nakita mismo ni Rigor ti naunang anak mi manong nemi. Ada nakita na iti rupak nga gapuanan ti panangdangran manen kanyak ni Romeo. Mama? Ada manen black ayo? Anak, bimtak man ti akin baba nga bibigyo. Kuko anak, dinangran na kayo manin ni Papa, idrabi? No, sanak. Saan? 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 Saan anak ko? Dinak dinangran ni Papa. Dinak dangdangran ti amayo, ulbod! Anak, ulbod kayo, Mama. Saan ka ngagsao? Saan ka ngagsao ti kastanak? Ngayon nakaulbud kayo, Mama. Nabayagan! Saan? Saan? Di ka aglao kas na pang-asim. Ama no makariing ni papang mo kita. Kinan niya! Anya no makariing da siya nga naranggas ng asawa. Ngayon anak, naidaramudo makngamin iti rabi. Mama! Abi hindi yung pala aminin! Abi kay karkarigatan nyo pa ilagay ti amin. Ti amo yun di mi amo? Ti amo yun di mi amo nga anak yun? Ti mapaspasamak? Anak, abi nga di yun nugutan nga nabayagan nga rangranggasan na kayo ni Papa. Anak, dumngig ka kanyak. Abi nga karkarigatan nyo pa ilagay nga imulay ti panunot mi nga ti amami kat na imbag nga tao. Dito tadakas ka naranggas nga asawa. Anak, sige. Sige. Saan ko nga ilibak? Saan ka kumangag? Pungtot akasta. Kada sino kumatisal ng mga pungtot? Pagsalitaan ta nga na siya ti amin. Agtal na ka kumanak. Pagtal na kumatirik na am. Pangasim. Napagtal nakmet laheng ti anak ko manong. Nagsalita kami nga ron nga nasyaan. Ay kaya man anak, tanagtal na kamot laing. Mama, anak, nadakadiag sangit ka lalaki. Nakakaasi kayo tikas na nalangay, Mama. Ngim saan nga narangkas ni Papangyo. Anya nga ron ti hawag iti asawa nga dangaran na ti asawa na. Basol ko ngamin. Siyak ti madi, ti aramid na. Anang ti kwa? Hus-hus garak ni papang mo. Idin to tao met ti pamaniknik ko.
Dati ti basol ko, ken nga po no apay nga dagrandak. Basol yung man muno saan, mama? Saan nga rumbeng? Saan nga nasken nga dangran na kayo? Anak, saan nga rumbeng nga ramatin na dagiditak? Alalala, ituloy mo timangan. Saan nga rumbeng nga ramat na kayo, mama? Alaw, stunan, anak. Ken mangkid na kat ni nakaring matan na kita adim. Mangan ka tapno, saan ka malatong iti umuna klasem. Alan, tuloy mo timangan. Gabote mo una manong name ni Rigor, nga nangan kat si marunumat na kita adina. Ala, so marunong kayo matan nga mangan, Ani, Gigi? Napanak iti siledyo kay ni Papa, itay mama. Maturog pa lang ni Papa. Nalado ka di manin nga tibting itirabi ni Papa. Katurturoy gula siguro iti sumangpet ni Papangyo. Kanayon matlatang kastat ni Papa. Gigi anak, busy ni Papangyo. Kaya't nang amin nga kasapulan tayo kat maipaay na. Ngayon mama, rumbang kumawit ang ikan na kiti oras para iti pamilya na. Ana, rumbang kumawit ikan na mati oras para iti pamilya na. Datayo. Anak, kalpasan laki di nga mapataod na ti amin nga kasapulan tayo. Samad nga dati ang kasta. Umad-ado ngamin di katikastusan tayo. Iso ka kang kalahin nga overtime suna. Ore ko mga mama. Ala, no saan nga nagagat ni Papangyo, no saan nang igayad nagtrabaho, at ako mga rod dakkel, kanapintas kabalay tayo. Ikalkalintagan nyo lang kit din ni Papa. Ana? Ikalkalintagan nyo kit din ni Papa kunak. Gulimakan. Ipas nagmunti mga angkat ni. Ha? Nalpasin ni manang mo nga ani. Tikat gamin. Kinaunton mo Alam ka. Uwen manong nemi ikarikarigatak ngailingit karikitidwa pa'y nga kaapsat ko ti kinapudno. No pa'y amon manong nemi ni Rigor nga inauna. Pero di, nakarubwaten ti inaunang anak ko. Ma, ti manalawans ko. Dito anak. Thank you, mama. Agawin ak tungo may glance. Nairaman di tanti, allowance mo, iti panglans mo to, anak. Saan tayo pa nga nalpas ka nagsarita, mama? Anak, tayo namin yun, nga dangdangran na kayo ni Papa. Masapul nga mamuak ti puun ken kaputi amin. Iso nga gawit ak tunal daw, mama. Tapno ulitin tatagsarita. Patsik idi manong nemi nga tungpalin ni Rigor ti imbagana nga baliwan minto ti agsarita. Ket anyan to ti bagak ken kuana. Ket anyan to ti ramidan na. Ngem no mabalin la kumama nung nemi gadi-garigatak nga ilimid kadakwa dati kinapudno. Nakapanawan di kita anak mi. Idi ta makaring meten ni Romeo ang asawa. Hey, Jose, api ka sa tirupam. Api ka sa tirupam ko na. Tanabartek ka kadila unahin ni terapi. Tadi mo na putan dinarabit mo manin kanya, Romeo. Imbagbantasan nga nakita na kita anak mo. Tila nga, taropam. Ni Rigor tinakakita. May pambarko. Nga naitaramudok. Naidaramudo makidrabi. Isikan tumot kami. Amom lang aroden.
nga madiswang ka, nga madangrang ka, no aramidem ti jak kayat nga aramidem. Ngam ulit-ulit ang pailain. Tawang ka diti karba nga pagpakasikan ka, nga isardeng mo tagbabae. Jak to isardeng kunakmet. Ngam di mo ka di amo, nga masaksaktan na kakang kalayon. Saan ka masaktan? No awate makastuya. Nakalawlawag. Palubusan lang. Tadya pa lang at kayat mo. Itad kumat amin ang masapul yung kanagit anak ta. Agyaman ka, tadi ka panawan? Romeo, kat no panawan kay ngay, abay-bayan kayo, nga may pinsan. Panawang kayo, kat babayan kayo may pinsan. Kayat mo? Ay, sana ni. Jak kayat. Di mo nga ron pakibiyangan teramidak. Kasanon no, maamon dikit anak ta, di kinapod no. Jak kayat nga gurain da ka dikit anak ta. Gurain dak no, gurain dak. Jak pagtatakunan nila. Romeo, honey, ngayon ko na akong Josie, ha? No siyak ti mauma ka na kayo? Halaga nga talawang kayo. Why? Kahit makaamu kayo tumutin iti biyagyo. Manong name nakapanawen ni Romeo. Nagsangsangit akmanin manong niyalagit nga minan ti kasto ng biyag. No, apik di kami nagbalbaliw ni Romeo. Kasi na kung nagitay manong naming nga nakaragragsak kam idi. Ngami di kat na masurutan ng tiyak babae na ko. Apik kami nga staki nga lalaki. Puwede dos buenos ka na mo ta. Puwede dos buenos. Nito si Mang Peden ni Rigor manong naming kat kunana. Mama, amin na kinapudno ti kayat kumamuan. Please. Anak, ipatpatig ko unay ni Papangyo. Ipatpatig yung unay. Itidikudan nga nabayagan nga saksaktan na kayo. Nabayagan nga lipliputan na kayo. Nga sang kabasitla kamaliyo kat tungpain kan danugan na kayo. Kasta ka di? Uwan anak. Ipatpatig ko unay. Itidikudan ti amin. Kadyak kayat nga panhawan na tayo. Jak kayat nga gurain yo. Jak kayat nga marakrak ti pamilya tayo. Tanyo nga rati kayat yo. Hindi agtutuloy nga saktan kandangran na kayo. Hindi kayo ti may isang pangipagpagapuak. Anak? Hindi kayo ti may isang pagpagapuak kunak, anak. Jak kayat nga mapukawang kay ti ama. Nga mang suportar kan mangipatungpal iti arapahapyo nga pagbalinan. Ma, ore no di mi matungpal de kita rapap mi. Nga ore no agdil-dil-dil tayo laing ti asing. Basta awan ti madangran. Awan ti madangran kada tayo. Basta saan kayo nga agbalin nga nakakaasi mama. Ore mong pa no manglangan tayo mangan basta ang nga balin nga nakakaasi. Agbalbali tumidla ni Papangyo anak. Hintun ka ano? Hintun may sa kayo nga nalamis sa bangkay? Nga matay kayo kapag panangragragasta ka na kayo? Anak, tulungan tak hindi nga mangikarkararag nga sabi ko man tagbalbaliwan ti amayo. Da kami tagrinisot kay ni Papa Mama. Ano ta ko nam? Anak, da kami tagrinisot kay ni Papa kunak Mama. Anak, saan? Noon niya man ti pangbagipang maramiden. Saan mo ko mangipatuloy? Pangasim anak. Manong nemi, pimanong matlayang ti anak ko, na napan nang ituloy ti nagbasa. Aging ka manong nemi nga nagawid ni Romeo nga asawa kat kastoon ti pungtot mo. Romeo apay, kitaban, ti akin lalaing nga inaunang anak mo. Apay ni Rigor, pasayo man ti cellphone, iti cellphone ti adong yung text na kanyak. Ha? Romeo? Isa mo ko mga tutupan di anak ta. Nalpas betlayang nga nakastoy. Romeo, nalpas betlayang nga naamuan na ti kinapudno. Pues, matungpal ti pagayatan na. Ano ti kahit mo sawan?
Ti pagayatan nyo. Panawang kayon. Saan? Ang asim Romeo. Diyak kabilan nga biyagen nga ikan nila niya kamasakbayan di kita anak ta. Iso nga saan na kami nga panawan. Yung basayan di kita nakadado nga pinagsasaw na niya anak mo. Kung naman sa amin nga masabot kaya amakas kang ka kung kuna na. Pumano ka, handa ka kasapulan kung kuna. Di panawang kayo. Saan? Saan Romeo? Saan na kami nga panawan? Kanidi manong name tadimtengan ti anak ko ngayon na una. Agrama matenda Gigi kani ani. Dagit anak ko. Sorry mama. Anak. Trikor anak. Aping amin. Sorry ama. Sorry mama. Nujak mo natin pala tirikdak. Nga na-i-text ko kini papa. Dagit siya yung text ko. Ita. Hawalan ni papangyo. Mama. Abi, gusto matindi na masama. Awanin ni Papa? Saan ito nagsubli pa ni Papa? Gigi. Awan ito timang dangdangran kini Mama. Gigi atin ko. Awan ito timang te. Diti kasapulan te. Tinaldaw-aldaw anak ko. Nagruna kayong karigor. Nagbasbasa ka ni ti kolehyo. Mama, ulitek manin nga ibaga kada kayo. Aya? Kayat ko pa eh. Nga diyak makapagturpos ti kolehyo, ngem ti adamang dangdangran ken ka. O rino, saan tayo nga agsida iti naimas, basta awan ti masaksaktan kada tayo. Gusto data, kahit mo sawan manong saan tayo nga agsida ti naimas, awanin ti kwarta nga gastusan tayo nga mapanagbasa. Ore awan amin ti kita, Gigi. Ani, basta saan nga agbalin nga nakakaasi ni Mama. Anak, di mo amo ti bagbagam. Amok, Mama. Nasakit ba't ka tinakim ko na awanin ni Papa? O, nasakit ba't tinakim ko awanin ni Papa? Ngimtsak pagkan itikaskin ko na nga ama. Anak, ano nga hindi mapaspasama, kuya? Kuya Rigor, hindi mapaspasama. Kahit ulitek, Mama. Sorry. Pakawanan dak. No siyak man. Takim basol, ti kaawanan ni Papa, itidan na tayo. Ngem tayo kunakon, na isaya at no awanan, tap no awan maten ti mangdangran kayong ka. Pinanawan na kami nga rod ti asawak manong nemi ket pinatibkar ko, ti pakinakim ko. Diyak kayat ti subuko. Nang runa, kat adda, tinauna nga anak ko, nga mangpatpatibkar kanya. Nagsapulak nga dagos manong, uno nagsapul nga dagos ni Rigor, iti trabaho na, iti makapagturpus manong nimi, iti high school. Kat nakastrek iti maysa kadak iti mall, iti lugar mi. Ket siyak babaen ti tulong dagiti kagayem ko addan trabaho nga adda trabaho dagiti kagayem ko nakastrike amay sa nga teller iti may sa nga bangko nagduble nagdouble jabak pay tera preping ko manong name iti aglako ka dagiti food health and beauty supplements ket gapo iti kinalaing iti sales stock ko manong name adda dupayen iti makomission ko ngem ti sweldok iti bangko. Ket nakagatang kami matlaeng kadagiti nga. Nakairuama mi nga naimas nga sidaen manong name. Ay, mami, Gigi anak, okay ka di matlang ti trabaho yo? Naimas ti sidaen ta ita ah. Nakakomisyon na kiti medyo takkel anak. Amo yo mama? Sino nga tago ni? Siya, mama, ni Rigor. Sige. Amo yun, mama. Maragraksakan kami at alo, nganak yun. Tanaragsak kayo. Dati ma, saan ka di? Umis-isang latang dati. Mama, saan kayo naging kukunapay nga kasta? Umis-isam kayo di ang panagin kukuna. Itakit saan nga panagin kukuna ng isam? Isam nga itinigudan kita awan tinapait nga sakit. Ngayon kay laklak amin, di ba? Oh,
Irin to taidikat te. Umis-isem kayo ang magsasainnek tarik nayo. Pudnon ti ko na ni Manong, ringkor ko na. Ay, rigor, mama. Kanayon nga iliglingid yo, tirupa yo kata kami, di. O, makita? Anak, ken nabayagan nga awan ti litem itirupa yo, papa, mama. Saan na bumbumtak na gini bibigyo? Ken awanin ti blakay yo. Ken napimpintas nga amang ni mama itaangim iti. Di ngamin nanong, correct. Tama? O, di ba mama? Alawan. Aminek. Naragragsakak itang imiti. Ken, napintasak lata. Ngam adad ako mamanen, tiraksak ko no. Noon niya, mama. Adad ako mamanen, tiraksak ko no. Agsubli ni papangyo. Tano agsubli. Maawat yung kadipay lahat. Rigor. No agsubli kas pagarikan ni papa. Maawat yung kadipay lahat suna. Itilikodan ti amin. Diyak sinong batan deta nga saludsud tinaunang anak kumanong. Ngem ti question, agsubli pa'y nga ta ni Romeo. Baka maimasan ng teknaed karag iti babae na. Anong namin tuloy ko tinagtrabaho, intuloy ko iti nag-sales talk, kat may sa kadakwada ni Norman manon namin iti katrabaho. Si kamanin ti kadaklan iti ko na-commission na, Josie. Kasapulan ngamin unay, Norman. Anya ka din ti year ni Rigor. Iti kurso ng engineering. Second year. Nagstarding namin ti may isang atawen, iti nabit pa yung pinanawan na kami ti asawa. So kakadi maragatan, kadakwada. College to ba't ti sumaruno, di ba? Duwadan doon iti college. Di lamang minano. Dinto pa'y aggraduar ti inauna, minto no ag-college ti baysa. Duwadan doon nga college, baka taludan to pa yun. Mga asin na po Diyos, Norman. Di na ka mabayaan. Tulungan ka, Josie. Ha? Tulungan ka. Tulungan nga niya. Nabayagan nga balo at ayatin ka, Josie. Una, balo ka kim sa nagbata balo, Norman. Ure pa eh. Adun nga taon nga pinanawan na kayo ni Romeo. Kanpatsem ka ding agsubli pa. Agsubli manuno saan, Norman. Ngem, saan ko na kayat pa. Sa mga parparigatan di ba game, Josie? Kasapulam. Kang runanti amin. Kat adamat karbengam nga agragsak. So, aglunan nak. Di kantong babawi. Paragsakin ka. Tulungan ka. Kinapudno naman nung naimigat sa alang ni Norman, ti mga isturbo ka niya. Gabuti kasto nga trabaho, manong naimi maasikasok tilangak. Napintasak. Umubing pa'y tilangak man. Mama? Gigi. Nandun ti graduation mi. Agkalis sak tumaten. Sang kito nga tang marigatan kada kami nga talo? Mga asin na po Diyos, Gigi anak. Upat gaya man nga tawin sipod awan ni papa niya. Anana? Upat gaya man nga tawin sipod awan ni papa ko na. Ken, ag-birthday manan. Ha? Mama? 50th birthday to ni papa. Amok Jack balipatan. Kasanong harap dumakablawan tayo ni papa. Talaga ka di mo amo? Tiyoso sa rin nga number, ma? Cellphone number? Jack, amo anak. Ngayon barang no, iso to umawag. Imbitaran na tayo ito pa nag-birthday na. Iti maika-50 pa nag-birthday na. Sapay ko mama. Kaya nagsubli ko man ni papa.
Anyakit nga tan nga ragsak tayo. No ito dito yung may kasangapulo ket lima. May kasangapulo, may ikalimapulo. Kunak ko ma. May kalimapulo nga panagkasangay na. Kit iso kuman ti panagsubli ni Papa. Manong nemi nag-anghel, nagdilang anghel ni Gigi nga anak ko. Apay ko na. Kapag iti may sangal daw at nagtugtugtug, ti amok akit karo ba lang. Idi lukot ko tiri daw, nakikto. Romeo? Honey? Si kakadingang peso. Mabaling ka di, Josie. Nga, iti sidong yo, kadig iti anak ta, nga celebrarak ti birthday ko. Apay kiti nga saan, honey? Ken, happy birthday, honey. Sumrek ka. Agyaman na. Manong Nemi, iti makastrict kami. Sino nagsakak manong Nemi, nangawag ka iti talungan anak mi. Rigor, Ani, Gigi, uwi kayo anak ko. At ani papag nyo. Ken mabaling ka di nga. Agdadan natay manin. Kinik-kinik. Sa ikato yung panahon. Papa! Gigi! Ani! Oh, Papa! Happy birthday pa! Nagyaman kami, Papa, tatinding ko. No, happy birthday, Papa! Rigor, anak. Di ka kani umasadag? Ako mablaw? Kani umarakop? Umarakop, met? Kani papang mo? Saan nga kutkuti man? Isulayan ti saan nga masidig nga nangarakop ti abada. Aging nga nagtimek man ang name ni Romeo ket kunana. Rigor, pakawarit na kuman ako. Nagsubli akong ti sidong iyo. Kadikarik, saan ka ito nga panawan pa eh? Imasadig matlayang manong name ni Rigor. Papa, ken Jackson, saktan pa iti puso. Ken Rick na ni mamang yun. Ikarik. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Nagpeso, Papa. Uwen, anak ko, ikarik. Kanagyaman na, kini panang pakawan, kan panang hawat, yumanin kanya. Kagyaman kami met keng kahani. Kanagyaman tayo, kinahapon Diyos. Na isang sangayan, daydi nga panag-birthday ni Romeo nga asawak manong, nga ama na kiti anak mi. Ket ti family pictures mi, kanedi nga aldaw, manong name iti inquadrumi, akang kanayon nga nakabisti iti salas. So ti kasla, kang runan unay, nga pakalaglagay pa mi kanedi nga aldaw. Kadaydi nga ingkam, panakapasangpet, ti asawak, ti ama, dagiti anak ko. Na isang sangayan, manong. Namampay nang sa pangutak nga nagsagaba ngam napapaut nga amang tiragsak ngayon kami ninanaman kalpasan dedi. Manong Nemi, ti dati nga naurnos ka naragsak na pamilyami nagsublimat laeng. Gabot at tinungpal ni Romeo ti Karina kaniya ken Karina ka nagiti anak mi. Nga dinakton saksaktan, ken dinakton dangdangran. Ngay ti agdama, nakaragragsak kamin, asang kapamilya. Manong Nemi, ado di kita agkuna, nga nadaanak tinimbalitukan na sinawa puso. Tati lukodan, tikas diyan nga naramid ta asawak, ket ipatpatig kulat ta. Tadakarbegan na manong agbalbaliw, kada takarbegan na kanyak, kada kami, kadikitan na. Agyaman na kaunay, manong Nemi, di anos mo nga nang ibasa, dahil ti pakasalita,
At sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarwing ang tibiyag, kadikitipadak nga nagbuya, tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Juicy. Thank you mat kang ka, Juicy. Ayan?